Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ginong siyang ka Namdong bi kila saki ka jingkiw hakaliang karoy kapar. Hadian baga Tyngka Hills Development Society ringkat baga jetrelang bat ka National Bank for Agriculture and Rural Development. Kilala bante ya ka yo Rural Heart hapo ka shnong Namdong bi. Ya ka jinut ringsap bante ya ka yo la Tyngka da ka Nabard. Bat la pentrei bat penbit penbiang da ka Tyngka Hills Development Society. Kabalong kaway ni kiseng Tremons ngobha bala pau pha hapo ka district. Ya ka yo la Plie Paidbah da ka kong JR Bla OIC General Manager Nabard RO Shillong haka Plie tarik unai tung arja arpasaw. La penpo penping shu ya ka sngi da ka jingadan lang ki riu pau khmat kenthop uba Dawan Lingdo MDC mensngat Khanduli constituency u Dr. H Nyang Block Development Officer Namdong CNRD Block kakong SN Lamare EGM Nabard Tyngka Hills Ufada Manpha Pakem Director ke JHDS uba DS War wahe shnong Namdong bi uba Lambor Lingdo Acting wahe Raj Namdong bat uba Dennis Kurkalang Coordinator JHDS haba ajingkran ketika sngi kakong JR Bala kapen I yashibun ki cimentoi baka nika yo kala ban ai shakinong shnong kalapun pauru eka jis ngongu ya barok ki baladan benta ban shna bat penbit penbiang ya ketika yo shushu kalaban kharu ya kinong shong yo bagi di ban snutrai bat lek khu ya ketika jaka kenang ban wanra ya ka kot ka khya ka babha bamiat da ka mensim bas ngongu ufada man bha pakem ula ai khublei bat dero ya ka Nabard ka balaya rapisa ban shna ya ketika yo ula kuburu baka nika yo kan wanra ya kalat kamai jakpo e kilong kemi bat kinong rep jong ketika thanhi barok ka we kakong SN Lamare AGM Nabard haba ajingkran kala penslore ki kinthei ki badan haka self help group bat kinong rep bakin penan kam hok ya ketika yo ka bakila yo kenang ban kentiu ya ka yo ka kot hala yeng la sem shu la ai ka jingaro khamtam ya ka Tyngka Hills Development Society ka balatri shitom ban penbit penbiang ha ka te ka jingte ya ka te ka yeng haba benrap shu u Dr. H Nyang ula kentu ki bor badai pen bakin wanra shu iki kampen roi sha ka te ka than badang sa dien haki babun ki liang Okay. Ini sedap. Ya, dia semua. Ya, dong ni tu. Makan dia, kemudian yang doktor yang teman blok golongan besar yang keenam dan yang blok, kira telah doktor yang kemudian dari mana kami kota Solo, agak uai juga, ya, makan dia, kemudian pada demi teman politik teman besar dari mana yang Ibru baru belai dan dia pendapu yang kami ini hari bon rukom kukiar kadang berjumpa belai yang tegu hari ku belai ya madam i kami JR Bela i OIC General
to mentel sedang negara tu dan ini wapan bayi nintia wana wani ga perlu usong dai lang ini to ong yu to wayu ini ga ya ong itri sanggo to song dai kam tu lo mut haptu mi pukoi te bangko ga i te mut khot lang ye si di long song dai kam ni mu ye pulu sim mu ri kun yo pi mut kamon le i khnang wa ka ya ong i yo kho yo suban ga te kamat nga pi pai ba bian ni nong bian ni go te tenan yang yo nga kwa we ti mut ni te ma ye ga ton le i da we dong ye tv te la da ye yo kan chawi ka ba ye ba lai te we tv de ba da i le umi ga nong de ya ta yo ke ba ni mi ga ban ko ye jai re ya kre lang ba bi yo ya klam yo ki snom thawi yo kre lang yo kan chawi ka ba ye ba lai ma ga ka te la ka ba ji mu lang sha Lúc nông đại thắt là miệng, lúc nông đại chỉ tuy là miệng, rồi mà ngặt chân ra lại bạ như nhau, thì lúc tuy là bà jirap yang Nabard là bà jirap yang kan, janji itu mensati bodoh yo cucu ini cemat, mo, saya kini kaya ini sedang ngomong pada nadu benai, kan, kini kaya mempunyai berkat yo, hari ngato wa rapat siara yo peran mangha, rapat siara, interfere ayo. Kalau buat itu semuanya serius, ini yang senang gini. Mari bahagian itu kerja semuanya bukan office guna jo kerja. Nado warga kami warga kanya kerja apa yang tinggal di society. Ini dah hadir dalam itu. Bona por jo kerja lagi. Mau pernah bahas problem mandar itu, raman fair, pusat fair. Hadir betul situ jo yo ajo komen sao. Jo ini ada dua orang yang senang dengan jo. MD program yang itu senang dong. Mau dari pelajar yang wadah ulo yang kemudian program hari ini memang tiwa ulo akan dikenakan kamu kemudian ke kerja supermarket mo de hari ini pun wadah yang kelam hai gamten dia offer menghadar wong entah mo yo percang propose dekat ruang hati itu Namdong wong kata dia si sesan kuteli le i sucuna dan yo apa itu dah masuk nongate, pada ada furu dewan yecem sini, pada dewan lang la wafar kerja kan senawi kublai la yau fargul ka kamaki uman uji murim, akaruki uman uji murim, wa ulah tercak setom mau rupipor wa masih kubor wa yo ay tahu cuna dewan kini dah sertai kini tahu. Pada puas tiaw. Apa kasi tinggal yang pi ke senang. Kau ile dah monitori dah pagi dah support hari ini ke yau to ke yang pi. Kini ke yau to nak renta ke yang pi. Pi uri usumareka. Pi berpat wagini ke yau ile isa mo. Pi berpat wagini ke yau ibhai miat lo. Mai wa kibru open jet lagi yang ini ke yau oyu Yusuf lu kena. But buat keserpat hati kiwawan yau, hati kiwawan sini. Man kibru kibalai koi, man kibru kibalai koi. Hamnya dia suri situ sini, hamnya mentru situ sini. Henry lai koi ya Yusuf ya Yuklia ya ihi. Menawan kisah wan kibru dabar dari yung ke yau tahat ke koi kemgani udah ni lai koi. Kita Yusuf yung kemengi dari yang kesingkermen lagi bagi kesenangan bukut kesenangan dari kerelang dan sedawai sibun kilat na kebenka yung ikon dan untuk yang kami ya dari kayau kahat kepada yoki lemba ke office yang Nabard dan kunjuk na kerja SDS. Tinggi kami kerja SDS, kami kerja SDS ke Tyngka Hills Development Society. Ke office kerekam yang berjawai dari sis kereta wakil langsana. Yang disibun di komisen yang berbalang, kereta ikam mensim. Henry Emile ke komisen kereta yang ikam pendroy hari ilang kesalang, but ke komisen kereta ikam pendroy ilang salang ke lembaga di Tyngka Hills Development Society kewa dan sibun ikam apa ketai jengkia lagi walau kami lembaga di projek bat lembaga di sim UOR. They want to name the of the community and for the better life, the better future of each and every individual who live or who depends for their livelihood from this community.
And today is a great privilege for us that you from the head office that you have come here to be with us and to inaugurate this rural hut. So we are touched by your gesture to come all along from Shillong just to be here with us. We are encouraged and we feel blessed. So, Madam, I'm so happy on behalf of JHDS and also on behalf of the community, and I would say thank you so much for your presence. This was a really good occasion. So when I got the invitation for the inauguration, thank you, Father, for that. I was very happy to come. When we are talking about Nabard started in 1982, and Nabard, as you know, we look after agriculture, rural development. So initially we used to be all for farmers clubs, but then we realized just production is not enough. You need a market to be able to sell your produce, but also a market where the shopkeepers are happy to sell and the people who come to buy things from you are happy to come here. So that's where Nabard started promoting, helping out partners like JHDS to come up with rural hearts in rural areas. And when we are talking about rural heart, you can see, it's a little bit congested over here. It's a beautiful market, and I'm really surprised it's very, very clean also. But for somebody who wants to buy things, if they are able to sell over here and buy over here, it's much more comfortable both for the seller and the buyer. Whatever projects Nabard is supporting, there are three things we are looking for. One is the sustainability of the project, meaning today is the inauguration, so officially we have handed over the rural hut to the committee to look after it. So sustainability along with transparency and accountability. Each and every one of our projects we are looking for that. Perchang pulang bukit biang di sekitar tau noi dan itu bisa nongi yo noi tahu biang ni bertahu yo ida ke kau tu suba welcome tam ini ke punci kat ni dalam te mopai ini jingla pat jingero ya kinong grek kam biang ni dah pai si mentoi yo ki puar tu dah thade la keni la yo chispa jo kre san pau andre kini ke juk kat ni setiap sorong wong la ni siap men jingero yo he yang ni yo cispa krai aspa la de yo cispa krai cispa jibau kawasnya ni lo berkhasan lam naliang komiti ya rangkan ki he ki pai lang dang pros sila kum jorja la ne kum rak chemi reo pai ke pai kena ko e dia nga sila kan reo pai an kon pre yang ni palat ki kete ko e lagi dia ro e pri ki spon sem dia yang pri em stan sila de andre em mai bi ka thomo kamon pungkui Welcome to EU ni kena sem bikin krek stam yang pergi bikin kuai yang pergi bikin kelang uyai Tyngka uman kelak bikin hikai yang kami tuan gudang uksua ikam ni gudang ni Islam maupun ni penbahag ni gudang thanya ni pakham tam ni yau ladaman ko khian le hejor darang ka dewa miet dur kom snar kom teng kom pria kom khoi uman go he lani ko khring ni nang da nang pit na di thag go per Debu yo mo nong rim yo chunai gini gayau negus ni de yo I kam ke inauguration de gayi ko awam wa yiwa yo la da pai bi gi wan gi tiar diwa dagi hayau la da dagi halai ye gi dai arspa la da dagi ki hapo yung ye gi dai sospa la da pai bi the same cloth we got in the market, in open market, we used to get it by 200, but in mall we used to get it by 500. Now we have to cut one kui door. Let the yok pi uchong hapo you. Let the chong pi hamadan, dai pi you are sini usok strawberry dai pi chispa santau chi sindop hitu.
lada hapo yung la hapo shopping mall yobi utu uju usok strawberry daigo kamusan spa ile orang kamte mande yo igani ge yo I hanam dong to o kudo himan ber mande yo ige yo tani ge yo to o I naga office jong kanaba kawi le ka yung to ko yedai I na puslap ke air na gijingwan yong pria le jingwan I yong gamariang Ni dua waria wasnong ni kini perasan nong yang kiri. Ni teman kamar buat inti ne buat kita ketika jauh ni diom yuki kam kan yuki lat le puslap dia lat kita ler lat kita mau lat kita buat yang lo mon lagi sahabat ku sahabat yang lo itu. Jadi seni lah man ini la contra masih bono katakan madam pulang long masih ini la kapal ini kita tinong keliau siapa kini keliau dari Tyngka sepi siapa dari Sumarika Tyngka atau kamu kayung kesan yang pilih teman kerja keliau ikut kan dikira ya Sumar hai bila road ketia rodo teman ham flow ham kriat ko foto ada sisian ada kriat ko sisian ada buat mandi kerja out buat ye kita tulong buat siap ada angkat tiba ambil dai ni dan yang perlu kita teman yang mau kita